The Sordar of Kut village, Lambhalang Mawthoh, has publicly denied allegations made by one Elphrida Mylliem, who accused him of forcefully destroying a paddy field in an alleged attempt to claim ownership of the land. Speaking to the media, Lambhalang Mawthoh clarified that the land in question remains under the jurisdiction of the Raj and does not belong to any individual. He described the allegations as baseless and maintained that his actions were in line with his responsibilities as a public servant. Lambhalang Mawthoh was accompanied by members of Elphrida's family and local residents who also dismissed her allegations as personal fabrications. They claimed that any documents she may have produced to support her ownership claim were prepared on her own without legal validity. Sabel Mylliem, Elphrida's elder brother, also condemned her accusations, stating that there was never any written agreement regarding land distribution among siblings. The controversy has sparked local attention, prompting calls for a peaceful resolution based on customary laws and mutual understanding. Kami tadi coba usul lomil, badan gue ke sosok kebakatan ke kota Elphrida Mylliem, kalau sepenuhnya topnya ya ke kamu coba senong bertahu, ya di bahayin di bahasan coba, dan tertahu kerjaan cumi kumpul senong ikuat wan sekali ke lat kubur, nambah baik usul senong usul tahu, bagi bayu i ketika lembah ketika cimpen makin tip bah habis kami semua tahu begini. Keberuntung kedai kecil kentok juga yang aku Sordar bahwa bankam terai yang mereka cakap. Keberuntung dia kata masyarakat percaya di kapur bahwa nak cuma mungkin kecimut mereka cipu bangun kam terai jadi nama apa? Jadi usaha diperbat kesong terai jom dorong belum nampak perbat. Jadi bagas nong kat film ai kanu notis ya kan tua kita dan kalian cumi bagas nong nila ai ya sidi kumba julong hingga notis senja coba snokut dan di keriran dan kalian cumi bagas nong inu di nong snong di bawah lat ya kan di kendon coba snong nila hak sidi siapa dan mereka kalian coba anak mereka berkepentingan di negara sini buka bentuk ini menimai notis. Jika lain, jika coba, kakam laju mati man Muslim yang kini kejaga pun coba Lambhalang Mawthoh labun Muslim larep dah upah dan mereka kuat percaya tentang bagi tu bercakap dari Innova, nadon Innova song di barat, yang tu bercakap impor aleno. Dan ada yang cuma komen kita, kadon kita kontrol acan contoh umum, muda kini no, ya ketika berdet cuma peramajan. Tadi ada yang cuma kita muncul secara dormasno, official dormasno, dan ada yang cuma Noyalam juga bersama untuk impor kila kot ya arliang yang mana di Indonesia. Jadi kila yang baik. Jadi arliang juga kami sengap wan roban pensai dengan wan roban ya don lang ketika jengkot cuma bersama. Kasu bukan benda kan FAR yang kami bersama. Terbesar balahak bala dekren Yesuk Hakmat ke Majistret bat lapakmu banuan Yesuk Hasno Henry Sordar of Kut kalau ketua ini dan kalian cumi kumpino ilam kumpino senja coba Hasno angkat pada dorbar Hasno berokoi angin kuat bah koi kuno Hasno cumi bahkan jadilah dari Indon coba Hasno angin kuat bah kan berhenti nang bah keimlang salam kan long bah josuk josan dan kalian cumi kumpul senong nila fat bu ya kan ketumba jiakan polisi office
kat pada magistrate dan kalian sini nilai court siapa office coba senong singkat bagi nomor coba senong nilai ya kalian penbek hendak kalian juga kamsat ya kacing penbek cumi dan untuk dah awak suaminya di kumai kembang keculung pesan dan no Sordar ubangan ban penjenja pada kamai yang kini kejaga sahum Gathau ini kecil kenal juga kalau dalam mudah simet mah menolak. Kerana negara yang cuma menolak hak bantu ya karai cuma terlepas. Belum manusia bana sim kenal karai mud kacau hak terlepas belum. Bah negara yang terlepas karai negara yang cuma pun menolak kacau hak karai cuma terlepas. Kasu kentok negara yang cuma suku nak penting yang jika kentok cuma baka orang negara yang Sordar berangkat bersih ya kan bersenja negara yang cumi buat dan bersenja ya di kon coba senong hidup babet negara yang cumi senja salansa ya kan senong kata rumah ahli senja coba doa senong